دم و هەموو دەمن وەشار بینەرن هێژا ژێ دەنگی ئەمریکا لە واشنگتنە پایتەخت سڵاو و ڕێزن گەرم. تەماشاڕان هێژا دەم باش. رونشتنین کنگرسی جبو دورخستنا سرک دونالد ترامپ جر سرکاتی بریو دچه. چالنریه کو اف بیواجی دورخستن هفته بی وره لپیش جواتا نونران و بریارک درکبه. هوربنی دوی راپورت دیه. دمکا دیروکی ابو سیاست نافخوی امریکا لدما دموکراتین کنگرسی به فرمی سروک امریکا دونالد ترامپ بدو گنهان خطابار کرین. دو کنفرانس کاروجان موانی دا سروک کمیته دادوری کنگرسی امریکا جری ندلر گوت سروک ترامپی اولهی امریکا خستت مترسیان دا. ایرو د چرچوا ارکه مهمبری دستوری ولاتی مده کمیتا دادوریا جواتا نونران ده گناهان راستی سروک امریکا دونالد ترامپ دکه به پیک آنینا گناهین مزن او توانان. پشتی نزدیکی سه ماهان جلی کلینه و چندین هفتیان جارو نشتنن گهله گرتنا شاهدان دموکرات دبیجن بلگه دیار دکن که ترامپی آلیکاریم پیدوی با اولهیا اوکراینا بو برجواندیا سیاست خو یا تایبت بکار اینایا. دموکراتین کنگرسی لمها ایلون لی کلین دیجی سروک ترامپی وکرن لسر را گرتنا آلیکاریم لشکری با اوکراینا. جری ندلر پشت راست کرد که ترامپی داخواج سروک اوکراینا کرد لکولینه که گندلیه لسر بر بجار دموکراتان بو سروکاتیا امریکا جو بایدن وکد و اوزی دگاویه بسر اولهیا نشتمانی و گمان دخته سر آزادیا حل بجارتنان و شکاندنا سنده او بوگل امریکا خواری. سروک کمیته آگهی کنگرسی آدم شف دبیجتن ترامپ آماده اولهیا ولات ما بکتا قربانی. بلگین لسر سردریا خراب یا سروکی زورن و گمان لسرینه ده چاوا گمان هبه لدما سروک بخوا گودبه از خدمته که جتا دخوازم لکولینه کی وکه او آماده اولهیا نشتیمانی بکه قربانیا برجواندی خوا لدما بگونه ها یکی هاتا گرتن شاشتیا دوی کر بره گرتن لکار کنگرسی چکس حتی سروک جی قانون بلنترنینه. هر یک جوان لیستن گنهان اگر که قایم هیا وکو دموکرات دبیجن بو درکرنا سروکی جو پوستوی جبر بکار اینانا خراب یادا صلات بو قازان جنخوین تایبت و آستان کرنا کنگرسی. ترامپی ده تویتک دا گود دموکراتان راستی جپشگوه خو هاوشتن و آلی گرینوین کماری ده جواتا سیناتوران دا دبیجن درکرنا سروکی حولک بو واجی کرنا انجام هل بجارتن سال 2016. هینا جی دموکرات نکارن در باسی وی راستی ببین گو سروک ده هلبجارتنا ده وی سرکفتی ده. دموکراتن پرانی لجواتا نونران دا دبیجن پاراستنا هلبجارتن سال 2020 جدسته وردانا بیانی بنیادا سرکه بو درکرنا سروک ترامپی. مدید با آوه اکی سروک داخوازا دستوردانا بیانی دیکد و آشکرا بو لدما حول دا اوکراین قایل بگد لشوناوی هلبجارتنان تیک بدد. رابرسی دیار دکن که 48% جه امریکیان پیشگیریا درکرنا سروکی دکن و اوه کم چید بتن دولاته که دا جعالی سیاسی و دابش بویه. دی دیروک امریکا داب تنه دو سروکیت هاتین لی پرسین کرن. پرس نهاب تنه گومان کرنه. اگر هات تاوان کرن. چه سروکیک نهات یا تاوان بار کرن و در کرن جبر ویه که اوه بویه رکان نه آساییه. اگر ترامپ دوان هر دو گناهان دا جبری بهم ودانا کنگرسی هاتا خطابار کرن گناهکاتی یا دادگاه کرنه وی لدسپیکا سالا بید جعالی جواتا سیناتورین امریکا و بیتا کرن. ڕێڤەبەریە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ ڕووبڕوو ڕەخنەیەن تند هات لێ کۆنفرەنسا 25 یانەتەوەین یەکگرتی یا کەشوهەوە کو ئیساڵ لە ئیسپانیا بوو. جێ بربژارێ سەرۆکاتیا ئەمریکا تا ئەکتەرن ئەمریکی ژی ڕەخنە لە لاوازبوونا ئەمریکا divê pirsgirêkê da hatgirtin. گروپێکە خۆپێشاندەران نەڕازی بوونە خۆ لە بەردەم ئاڤاهیە کۆنفرەنسا مەدرید ئانین هۆلێ و بانگ لە ژاپۆنێکردن کو کارگەهن خۆیان کۆمەر بگرن. ژاپۆن پێشکەتنا خواد وێ بابەتێدا ڕاگرتیە. او ناخوازن زیدتر لسر وی یکی کار بکن او به بردوامی دراوی خواش بو کومر ترخان بکن. بری کنفرانسا مدرید خوپیشاندانن مزن لپایتخت ژاپۆنی و باژارندنین مزن هاتن لدارخستن. پرانیا خوپیشاندران کسن گنج بون.
کام گوداریا خلک گنج لسرانسری جیهانی بکن گو اوی کار مکریه بردوام بکن ما پاشروج بوان دست بکریه اکتری امریکی هریسون فورد دا اخفتنا خداله آهنگ کال مدرید پسنه گنجان دا جبو بویری و رخنین وان لحکومت امریکا لسر لوازبونا وان درباره کشو هوا. د سال 2017 ده حکومت فدرالی یا ولاتین من لوازبونا کاری خو نشان دا دما گف دا بوکشاندنا ویجر کفتنا پاریسی سروک امریکا دونالد ترامپ بردوامی پرسگریکا کشو هوا رد دکه و پشگریا کارگهن سوتمنین فسیلی دکه لگل کارگهن حکومی و خوجهی هاندانا جنگه که پاقش دکن دگلوان بزنزمان بناوو بانگو هر وها بربجار دموکرات بو سروکاتی امریکا سال 2020 مایکل بلومبرگ یک جوانه. از دخوازم جیهان بزانی که امریکی بردوام لکدا خویا کشو هوا ده. تاوی که کس اگنهاد کشکاسپی ده هیا باوری به ویکنینه. وزیر دروی امریکایی بری جان کری نرازی بونا خود درباره پیشگاه آویتنا لسر کشو هوا آنی سرزمان. ما هزار دکر کو ام دریا خدا بردوام بکین لی سروکه ما ینو بریاردا جخلکه را بیجه کو پرزگریکا کشو هوای نراستیا و سوچاچینه. کری گوت کو ولاتن دنافره کفتنا پاریس دا یا سال 2016 کار خوا ناکن و کو ولاتن وکو چین، هند و امریکا جنگه پیستر دکن بزیده بونا بکار آنینا کاربونه. لاتین امریکا حیا روشلت ناوین جنین دنیای لسر پیانن جبو مافین خواه و پیشیگرتنا کشتنا جنان ده. سوری فمینیست لاست تسیس بویا دنگ جنان لهر ولاتان ده و می راپورتک تایبت لسر چالاکین جنین جهانی جبو به آمده کر. سوردکی فمینیست لاست تسیس لدجی دستریجی و تندتیجیا لسر جنان نها لدنیای ده دلاو بیه و بوی سروده جن داکوین کلانان و قرقرنا جنان پروتستو دکن. لی ونزویلا دا فمینیست هنه. فمینیست ریا آزادیه ودکن. ام جه سیاست هاتین دورخستن و نها ام دنگ خو بلندکین جبو پاراستنا خو. دولتان دکو دموکراسی تیده تی بن پیکرن او رشا مافی جنان دخل مترسیده. Kadına yönelik şiddet تندودیجیال دجی جنان لسرانسر جیهان زیده بویه. به تایبت دوان ولاتین کو تپسر کرن زیده یا تندودیجی زیده دبه. لدش او تپسر کرنه جنگ دنگی خو بلند کن و او تیکوشن لجهکی ده نامینه. بلاف دبه ما او چالاکیه به تفگران میتو دادید. نها ام چالاکین جن نافنتهی بسایه دانسا جنین شیلیه ده دبینن. جند یکم خو پیشاندن شیلیه ده دادگه ها توانبار کرن جبر کو اف پشکریه تجاوزکار دکن و پر جاران جنتین توانبار دکن جبو دستریجی سکسی. جبر ویجی جند وی سروده ده دبیجن از دکارم هر تشتی لخواکم لیتو نکاری دستریجی لمن بکی تو تجاوزکاری. پرانیا دستریجی نای تومار کرن از 22 سالی بوم راستی دستریجی بوم لیمن او گلی نکر جبرکو از بن تسیرا الکل ده بوم نها از 54 سالی me و نخوازم کچامن و حواله و بیدنگ بمینن دنگی خواه بلند بکن. Polisler! Hakimler! Sürda feminist lastesis di zimanên Tirkî, Almanî, Fransî, İngilîzî, Portekîzî de hatiye vergerandin û jin di nav wan welatan de daketin kolanan. Lê li Tirkiye polîs êrişî jinan kir. Kadınlar vazgeçmiyor. هون دادگاهان جی لدجیمه وکن یان متیخن زندانان جی خمامنینه اجبر که امتزانین ده انجام ویت کشینه ده بهترشن و جیان بکن جیانک آزاد و وکهو Dansên jinên Dinyayê û çalakiyên wan li ser medyayê civakî de belav bûye. Sosyal medya artık میدیا جواکی جبو جنان بویا اموره که دنا فالاتان ده. جن بوی آوای پیشگیریا هفدو دکن. تکوشان آخوا هرس خواج جهکی دبن جهکی نو. میدیا جواکی هزی دتا جنان و وان ویرک دکه. دماجن دبینن چالاکی ده جهکی دا چه دبن. لدجی تندو تیجیال سر جنان اوی جسود ور بگرن ویرکی دیار دبن. Rola medyayê civakî ji bo xwepeşandanên jinên navnetewî de rolekî giring dilîze û jin li dijî qirqirinê û azadiya xwe dengê xwe li her qadan de bilind dikin. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.
سکرتێرە گشتیە نەتەوەین یەکگرتی ڕۆژە سێشەمێک و ڕۆژە جیهانیە مافن مرۆڤ بوو گوت و حکوومەت لە سەرانسەری جیهانێ دەوێ ڕێ بدن گەلێ خوا دەنگێ خوا بکاربینن ji بۆ داکۆکیکردنا مافن خوا. سکرتەری گشتیە نەتەوەین یەکگرتی ئەنتۆنیۆ گۆتێرەس لە بیرانینە هەفتەوەیەکان یا ڕۆژە جیهانیە مافێ مرۆڤان باڵکیشان سەر بنپێکردنا مافان و گوت خورد پاشە ڕۆژە پاراستنا مافên مرۆڤانە divê daxwazên wan nehên mandlakirin. Xort bang li hikûmetan dikin ku guhdariya wan bikin û rez di nêrîna wan bigirin. Divê dengê wan were bîstin. Li seranserî cîhanê xwepîşandanên dem dirêj tên berdewam kirin. Sêşemê li Şîlî polîsan ava tund û gazên rûndekirêj li dij xwepîşanderan bikar anîn. Ez dixwazim ejendeya nehêştina binpêkirina mafan û serderiya baş bû hemî welatiyên Şîlî li gel we par vekim ji bo başkirina rûşinbîriya rêzgirtina li mafê hemû mirovan. Li Filipîn xelkê nerazî fîgûra ku weke serokê welat Rodrigo Duterte şewitandin ku hezaran kes hatine kuştin ji dema ku serok Duterte bi tundî li dij bazirganiya narkotîk û karên nerawa û qaçaxçiyatiyê kempên dane destpêkirin. Em neşên qebûl bikin ku xelek ji xizmetguzariyên civakî yên bingehîn bihên bêbeherkirin bo binpêkirina mafên mirovan û kuştina berbilav bihê berdewam kirin. ji ber ku ev rewşek civakî ye em ê bo nifşên dehatî veguhêzîn. Divê navberê da li Endonûsya xwepîşander li ber balwêzxana Amerîka meşiyan ya li paytext Jakarta û daxwaza azadiya raderbirîn û azadiya olî kirin. Li bîrînana Roja Cîhaniya Mafê Mirovan em hatîne vêr bo diyarkirina ramana xwe derbarê mafên demokrasî û mafê mirovan bû gelê Endonîsya ew ê nehatîne bicehkirin û ji aliya hikûmetê ve dest bi ser hatiye girtin. Herî zêde îsal xurt û genç li cîhanê ji bo parastina mafê mirovan û guherînan li ser lingan bûn. Heta sekreterê giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres genç weke xebatkarên herî li pêş binavkirin ji bo xebata wan ya parastina jîngehê ku metirsiyeke mezin e li ser maf û jiyana mirovatiyê. Li gor raportên rêxistinên mafê mirovan li Tirkiye, îşkencekirina mirovan li vir de zêdetir bûye. Ji bo roja mafê mirovan li Diyarbekir li ser vê mijarê çalakiyan hatiye çêkirin, bîhtir agahî di vê raportê de ye. Pênc komele û rêxistinên maf û azadiyê ên ku li Amedê xebatên xwe didomînin, di çarçobeya hefteya mafê mirovan da daxuyaniyek hevbardan. Serokê komela mafê mirovan ê Amedê Abdullah Zeytun daxuyaniya hevbar xwend. Li gorî daxuyaniyê binpêkirina mafê mirovan di 11 mehan da li Tirkiye pir zêde bûye. Di 11 mehan da 840 kesan ji ber îşkence li wan hatiye kirin an jî ji aliyê hêzên ewlekarî hatine derbkirin serî li wexta mafê mirovan û komela mafê mirovan dane. 422 kes jî ragihane ku li wan îşkence hatiye kirin. Her wiha 305 jin bi destê mêran hatine kuştin. 556 jî rastê tundiye hatine. Daxuyaniya rêxistinên mafan balê didin serdoza Tahir Elçî û hat destnîşankirin, heta niha di doza wî de tu kiryarek an bersûcek nehatiye eşkerekirin û tê xwestin doz bikin kiryarê wî nediyar. Daxuyaniya rêxistinên maf û azadiyê balê didin ser sîstema dadgeriya Tirkiye û dibêjin ku êdîl Tirkiyeyê sîstema dadgeriyê nebe aliye. Her wiha biryar li gorî desthilatiyê tên dayên. Ew dibêjin neheqiyê mezin li warê azadiya mirovan de jî pêk tê. Daxuyaniya ku serokê îhada Amedê Abdullah Zeytun xwend balê dida ser rewşa pevçûnan û tundiya ser zarokan jî. Hat destnîşankirin ji ber pevçûnê ji ber bermahiyên peqameniyên şer zarok dibin qurbanî, hejmara zarokên ku bi wesayetên zirxî jî tên kuştin zêde dibe. Di daxuyaniyê de balê didin ser rewşa xerab a girtîgehan ku li wir tecrîd, îşkence û muameleya xerab rewşa girtiyê nexweş her rojê zêdetir dibe. Tayînkirina qayûman li ser şaredariyan jî weka binpêkirina mafê hilbijartinê hat binavkirin û hat gotin sîstema qayûman azadiya rêveberiya xweser jî ji holê radike. Li ser navê rêxistinan serokê îhada Amedê Abdullah Zeytun destnîşan kir bingeha binpêkirina mafê mirovan û nîrxên demokratîk ji neçareseriya pirsgirêka Kurd e. Her wiha ji bo dawîkirina şîddetê divê guftûgoyên pêvajoyeka nû a çareserî jî bê destpêkirin. Serokê berê ê îhada Amedê racîbîrî jî li ser rewşa mafê mirovan a Tirkiyeyê ji dengê Amerîkayê re hezrên xwe parve kir. Serî de ji pirsgirêka Kurd borî ku nayê çareserkirin bi nêzîkbûna redbûnê înkarbûnê borî ku nêzik dibe gelek zext û zorî li ser
kesan tên ser mafat tên pênêkirin dibe. Girtin zêde heye, binçavkirin heye, işkence heye, em bêjin sürgün heye, em bêjin ser mafên fikr û ramanê û ku kes xubînin ziman ser wî gelek zext û zor heye. Li ser siyasetmedara, li ser şaredariya, li ser civaka demokratîk, civaka siyaseta ku sivîl dikin, li ser wan zêde zext û barî. Hevseroka HDP Amedê Hülya Alûkmen jî balê dide ser zêdebûna işkenceyê. Mafekî mirova her roj tê bin pekirin ama ad rojê de dibe tiştekî asayî. Mesela AKP vakti hat dugazê jî işkencere sıfır tolerans bikim ama îroka em hatine wî merhelekê ji nav cadê nav sokaxa en dawî do gundên çinarê û bağlara lûr li ber çavên mirovanê de işkence tên kirin. Mere viya karê bêje hîna ji bo ku mafên însanan bidin li devleta Tirkiye ji bo ku rejima xwe bike demokratîk hîna rê li pêşiyawiye. Hêja gotinekû di çarçoveya hefteya mafê mirovan de li Amedê wê çendîn bername jî werin darxistin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Partiya Demokrata Gelan HDP ve mehêdalê Ankara konferansek taybet li ser abûriyê li darxistin ku peyamnêrê Dengê Amerîka Eyûb Demîr li wir bû û ev raport amade kiriye. Ne kadar baskı varsa o kadar da direnç var. Partiya Demokratik ya Gelan HDP li Enqerê konferansa abûriyê saz kir. Di vê konferansê da li ser qeyrana abûriya Tirkiye hate rawastandin. Konferans bi aqaftina hevserokê giştî sezayî temellî va hate vekirin. Temellî dema li ser aboriya Tirkiye rawestiya û ragihand ku pirsgirêka Kurd di Tirkiye kêşa aboriyê pêkaniye. Arêşa Kurd xwetwarê aboriyê da jî nîşan dide. Dema ev nayê çareserkirin, bandûra wê li ser aboriya Tirkiye jî xwe derdixîne pêş. Kêşeya Kurd û qeyrana aboriya Tirkiye em nikarin ji hev dû cida bikin. Van demên dawiyê yek ji qeyranên din dîsan qayûm bûn. Destûr nayê dayîn ku Kurd çavkaniyên xwe bikar bînin. Konferansa aboriyê di sê qismî da hate çêkirin. Di danajîna yekemîn da li ser qeyrana aborî û bütçeyê ya duyemîn da li ser vebijêrên piştî rûxandina neoliberalizmê ya sêyemîn da jî li ser xwe rêxistinkirinna alternatîv hate sekinîn. Gelek aborînas û akademisyen beşdarî vê konferansê bûn. Aborinas Profesör Doktor Korkut Boratav bi tevahî li ser qeyrana aborî ya Tirkiye rawestiya. Boratav ragihand ku dibin vê qeyranê da siyaset û sîstema Tirkiyeyê. Konferansa aborî di sê beşan de hate çêkirin. Beşê yekem li ser qeyrana aborî û çeyan bû û ya duyem jî li ser vebijêrên piştî rûxandina neoliberalizmê ya sêyem jî li ser rêxistinkirinna alternatîvê hate kirin. Gelek aborînas û akademisyen beşdarî vê konferansê bûn. Aborînas Profesör Doktor Korkut Boratav tevahî li ser qeyrana aboriya Tirkiye rawestiya. Di vê konferansê da cardin hate diyarkirin ku desthilatiya Tirkiye qeyrana aboriya Tirkiye ji gel vedişêre. Li gorî van daxuyaniyan li Tirkiye nêzîkî 7 milyon kes bêkarin. Dîsa li gorî rêjeya dewletê Tirkiye sedan 5 mezin bûye. Lê li gorî daxuyaniyên aborînasa ev rêje seda 3 tê nîşandayîn. Bi tevahî jî li her sektorên Tirkiye da qeyreneka aboriyê xwe nîşan dide. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere. Roja Sîsiya meha diwanzdeh wekî roja astengderan hatiye binavkirin û di nav çarçoveya wê rojê de li bajarê Wanê de çalakên hatiye li darxistin. Ji bo astengberên li Wanê bernameyek hat li darxistin. Bi mebesta sî berfanbarê roja astengberan a cîhanê li bajarê Wanê bona kesên astengber bernameyek pêk hat. Bername di salona dawetekê da ji aliyê navenda rehabilitasyon û perwerdehiya taybet a Boğaziçi ve hat li darxistin. Hejmarek rûnişvanên astengber û malbatên wan tev li bername bûn. Di bernameyê da pêşengeha berhem û wêneyên ji aliyê astengberan ve hatiye çêkirin hate vekirin. Müdürê navenda rehabilitasyonê Rıdvan Karaman got ku her sal tinê rojekê astengber tên bîra mirovan û daxwaz kir ku ew her tim werin bîranîn.
آرماجا ما اوی ام دبیجن آستانگر روزا سه برفنداری ام دبیجن بلا چاری پنجی ششی هفته بلا نیج بیر کنی جمع بیوی ما روزا یا چاری برفنداری ما دست بکی اگو روزا سه ملت کلو خوش باسیدی که اما یار چاری تی بیر کنی ايش دقازيمه بلا روجا چارجني بیر کرنی هر وها خباتکار بشا لزگینیا 112 جی به زمان نشانه آلیکاری خواستن هینی آستنگبران کر. آستنگبری بناوی ابو بکر بنگ جی کو تevli برنامه بو بدنگ خوی خوشیک کنسرتک بچوک پیشکش کر. بنگ پشتی کنسرت هستن خواه به مرا پاروه کرو بانگ لحمو آستنگبران کر کو محکومو چارانوسا خواه نکن. یا زور اف جیانا جمرا هاتی کو دایی وی جیانی قبول بکه از کرنا وی جیانی بکتن کو جیانا خواه ببورینتن نه آلی آیلا خواه نه آلی خواه دا خود زحمته حیز زحمته چه نبتن اف مجادله کی زوره جبو انسانا یعنی جمرا گله کی زوره اف انسان جی ایرو لورن جبو ما توپونه جبو ما آماده بونه از جیوی کیف پاشم یعنی برنامه به گوتنا سترانان بداوی بو عارف آسلان دنگ امریکا وان هفته بوری ارتشا ترکیه ده ایریشکی دا لسر رفعت 8 زارو کشتن و چندین بریندار کرن. پیام نیرا دنگ امریکا نوروز رشو سردانا مالباتن قربانیا کرن. شیرین و اسمهان دو خوشکن هفن که جعفرین کچبری باجارو که ترفعته بونه. خوشکن کل در بدربون دخانیه که دا به هف را دجین ندزانی بون کوه ببن هف پاره ایشه جی. دناوا دهان زاروکن عفرینه کد تو باران ارتشا ترک دا بوبون قربانی زاروکن وانجی هنه همچین مستشفیان که چه ببینن اوه گنده کلکه گنده گدرکتیه سر چعبا سجای لیکتنه یعنی موقفك پر یعنی انا خوزم هر دایی که ببینه ادور خود نرم ایم نتن که اکه بیم چه انزانم یعنی پر موقفك چاتم بی ده کس حارته وانا ببن گجی حارته که گزارو کنه شیرین به دلکی شوات و چاوین تجیرون دکل چنته و لینوسین لاوی خو محمد 7 سالی دنیره کناوی باوی وی یه کود شر لدجی داعش دا جانا خوش دست دایه لحاتو بو کرن محمد میگه شهیدک میچی نوی خو محمد چی یکی دینی های ابر نکردم محمد کی چی محمد کی دین های کی دگوت کی نوی خو چی میگم نوی باف کلی کری دگوت تا خاص تاجی حز ذکر میگه یکی میگه دگوت انتظانه که واره سریته میگه نه والله انا زانم از قلبی من چخو گونوی گنده نماشه میگه اکنه محمد کن من یعنی هوا مپر بردلی خنازل کردی خو ندکر الا حمزه من ایشا اسمهان خوشکا شیرین یجی مازنه ویلاوی خو عارف یش ساری هندا کریه هر وها لاوکی دنجی برین داره اسمهان جبیدنگی جیهان لهمبر کم کجیه نرازیه و هاد بیجه و وی سبب سری مجی گیم دبینن و وی شرکی هم گی دبینن که دولت روسی نو مدایه بس چهار ماکینه خود دارتی پیشی مرا وکی گوتی ایران نو مدایه گی نو مدانه تند بی امانانه حجاری یک تی ایشکی آوده که بس اون چرا تی و فیدا کج من ندی و حسک نده قچکی ما وزارو کنه قچکی ما بلیزن یعنی اون تین جمع چه دکن وی جاری او بتنا خود لیزن چمکی حشت هوانی وان نپیرانه هفته یا بوری افدر بو آرمانجا تو باران ارتشا ترکو چک دارین پیرا جی حش زاروک 10 کسان جانا خوش دست دابون هر وها 13 اندن جیبریندار بون و پرانیا وانجی زاروک بون دناوا بیدنگی جیهان ده ریخستن زاروکان یونیسف تن دلگرانیا خو نشان دابو لهنجی عفرینی دپرسن گنه زاروکن ما چیه نوروز را شدنگ امریکا شهوا
پشتی وکشاندنا هێزین ئەمریکی ji Sûriye Tirkiye operasyonu leştikir li Herêma Kurdan de dest pê kir. Li niha metirsek mezin heye ji bo ji nû ve avabûna Daişê de û ev jî rewşa kemanîn olî dixe dibin metirsî de. Vekşandina Amerikayê ji sînorê Sûriye û êrişkariya Tirkiye li Herêmê tirs zêde kirin ku dibe ku koma terorîst Daîş di kaosa piştî êrişê de xwe ji nû ve de saz bike. Yansdê mijdarê de keşe Hopsep Bedoyan, serokê civata Ermeniyên Katolik yên li bajarê Qamişlo û bavê wî Abraham Bedoyan dema ku diçûn Dêrilzorê ji aliyê Daişê ve hatin kuştin û ev tirsên Herêmê rast derketin. Di merasîma cenazeyên wan de bi sedan kes kom bûn ku şîna wan bigirên. Father Hofsep was murdered Paşa Hofsep ji aliyê terorîstan ve hat kuştin. Tevahiya Ermeniyên cizîrê gelek xemgîn bûn. Ew heskiriyê xizmetkirina Xwedê û gel bû. Deriya vejina Daişê jî civaka Mesîhiya li Sûriye rûbirûyê gefên hêzên İslamî de hatin. Yên wekî cudayîkirina ji alî dewletê, bêparhiştina ji peydakirina kar û zêdebûna rêjeya koçberiyê. Hejmara nüfusa wan ji 2 milyonan daketiye nêzîkî 800,000 kesan. Lê wan digel komên kemayetiyên Müslüman ên Sûrî yên wekî Şia, Alawayt û Dürziyan de aşitî jî dîtine. Tevahiya wan koman di şerê navxweyî de tekoşîn kirine. Ereban bi germî pêşwaziya me kir û em ji mirinê rizgar kirin. Em niha başin û ereb û civakên din rêzê li me digirin. Herçende li dimahîkê wekî civakên din bandora şer li ser me heye. Lê em ê bimînin û civaka xwe dêr û dibistanên xwe biparêzîn. Êrişên vê dimahiyên Erdogan bandor li ser me kir. Lê em natirsên çunkî em dizanîn çawa bi wê ratekoşînê bikeyn. Tevî tehdîdên nû û kevn gelek kes di civata Ermeniyan de red dikin ku rûnin û guhertinên wisa nebaş û dij viyana wan temaşe bikin. Bo vê jî tevlî hêzên ku dijî êrişa dagirkeriya Tirkiye şer dikin bûne. مقاتله صار 8 سنوات مقاتله انا ev 8 sala ez şer dikim. Em dixwazin berxwedanê bikin. Em naxwazin heman tişt bi serê me da were û em naxwazin genosayd were dubare kirin. Erdogan ne li vir e ku tenê Ermeniyan bikuje. Ew li vir e ku Kurd û Ereban jî bikuje. Em ji balafirin wî û ji hevalbendên wî natirsin. اليوم امبارح صار Piraniya Ermeniyan xembarin ku komkujiya girse jenosîda Ermeniyan ya di sala 1915 de dibe ku îro dîsa dibare bibe û dibêjin divê êdî ew ne tenê dijî Daişê lê di heman demê de dijî dijminek hem kevn û hem jî nû şer bikin Tirkiye. Her sal jimareka mezin ya plastîkê dikeve nav deryayên cîhanê de. Ev pirsgirêke bûye sedema karê bê sinûr yê zanistan da ku kêşeya plastîkê bi dawî bînin. Netewên yekgirtî ragihand ku her sal nêzîkî 12 milyon tanên plastîkê dihêne havêtin di nav oqyanusan da û ev metirsiya li ser jiyana wan hemî zîndeweran ew ên di avê da dijîn. Her plastike ku teke ve nav deryayê de bêguman ew ê biguhere mikroplastikan anko bê çewsandin, bê nexubandin û anko were xwarin. Em naxwazin ku yek ji van tiştan bibe. Lauren B. Yurman zana çavderîkirinê li taqîgeha Plymouth Marion li Brîtanya. Li vêrê lêkûler pîzbûna deryayê bi plastikê dest nîşan dikin. Bi rêka lêkûlînan li ser wênên bi satelaytên esmanî bi kwalitiyeka berz dihêne girtin. Mabesta min ji viya ev e ku ev dikare 10 piksel metreya bipîve. Li gor qaydên deryayî yên normal hûn ne hewceyê teknîkek wisa bilindin. Lê di qada deryayî de ew ji vê re dibe alîkar ku hûn li tiştên mîna keştiyên piçûk, lêvên çema û pêşberan binêrin. Şêwazekî bîrkarî bikardînin. Zana kar dikin li ser jêkcudakirina plastîkî û şînkatiyê deryayê û da bizanin ka a plastik ji kîve dêt û li kîve xirve dibît.
ام دزانین پارچین مزنین پلاستیکی زیانت گهین نزیندوارا چه بخون یان پی و آسیبن ام بی تشتی دزانین اگر جبلندهی تماشای دریای بکین شێوازێکی بیرکاری بکاردینن. زانا کار دکن لەسەر جێکجوداکردنا پلاستیکی و شینکاتیە دەریایە و دا بزانن کە ئا پلاستیک ji kîve dêt û li kîve xirve dibît. ام نشین پلاستیکی بکار بینین و بهاویجین به هزار انجام بکین دوید ام بزانین چاوا باشتر سر دریه دیگل جهانه بکین به تایبت دیگل اقیانوسان جبرکو هفته صده جپیک هاتا عرده آوه گلک یا گرنگ عمل جهانه تبگهین نەتەوێن یەکگرتی dibêjin her sal 100,000 giyanewarên deryayê ji ber wî plastikî dimirin. Lêkolêr dibêjin eger em her wisa sere deriyê digel deryayan bikein, ta 2005 dê rêja plastikî di nav avê da ji masiyan pitir lêhêt. Neren hêja bi vê raportê em hatin dawiya bernamaya Kurtvîzyon ya vê hefteyê heta hefteya bê bimînin di xêr û xweşiyê de. Her şad ben.